Dejelo el civil jueves 11 de marzo. Tiutzokino basa kubiniyap tamaka oksak hospitalo. Ola lehkatik tikahnalo be maunaya yolo yanakutukulo ubeto bashetsan. Telu kalantak otoholalo. Be yomatu anda talamigil chupul hospitalo o kala kuchilo meya. Hetsik tukaten. Mau sutukil unaya yol maki. Hach kabete tulakal makchihan. Wayamash ula kohanilti. Wakuchik pahati. Letie kohanilo shik tu seblaki hospital. Waku yubik tu chokwil tu sasakal tu chivalupol wa istikia uchaku yike shik hospital telo yamaku pahtalu yantalobe yete beyo mau yantalulak talamiltio yetele kohanilo. Holyak miércoles yo la pextilo tu beto halachil Yucatán Mauricio Vila Dosal tutanu halachil México kuchueye ulak tunshan 9.750 vacunado ya le coronavirus utial mako chihan tu mektan kahilo tisimin etel mashkanu. Domingo ya que kuchulak manal 14.000 vacunado te lucha hol de los abal di mako chihan tak tu mektan kahilo tikul te los ajusabal 42% y espitay 40% y del canasin 34%. Le jueves ya mano kuchueye Ulak 12.675 junto el vacunado utiamaco manal 60 hapyo tu mektan kahilo progreso. Telo 70% sogutzabali. Bechantishkokop 77% y el temozón 61%. Kukasa lele vacunado batanutzabal timako tu tsip tu cabo tanil tu chikulilo uhalachi lumil México tu meletio tu shanuk besik bishkun uchulil. Hebis okali ko telo hel hekap ta kuchilo maya he bashku tatantale bishubino chupol hospitalo yeda haitu mako yoksa sansa mali taktel kimbehla yan 224 mako tijelas hospitalo 29.084 mako soguyolin tikubao matu chik palti mishbal mishtu pahtalo pakikole kohanilo le buka mako bo 87% titulak le masho bo pakto le kohanilo tiobe 33.541 juntulul behla chik pola 105 mako pakto coronavirus 75 tu kahil ho ostule kanasin motul progreso bechantekash kaka tule akanke tikultisimin umay del Valladolid juntule vaca celestun chancom citas peto te cogitel del chac pueblo juntule tan retrutal y chile 33.541 maco socupaga tole cojanilo 275 y tan retrutalo chenwe tu kahil hoy socuchik pahal 20.754 maco pagas ti coronavirus taktukin el 10 de marzo Letio betica hakbalo 5.927 junto luletu shamanil 5.570 tu chiquinil 1.979 tu chumukil 2.821 tu nojolil 4.457 tu chiquinil y chile solsi belak saiko helbi behla kim 13 mako 6 shibo 7 kolelo kinelo betian y chil 25 tak 82 jabobe ya saiko hanil tio hebistun talamil tu presiono diabetes hachpolokil cardiopatía y tulak balukaba inmunosupresión Kantul kacheti kahakpala hoy. Katule santun, katule kanasin besha motul. Yetel jujuntule junuma isa malitel Valladolid. Sokuchukik 3.600 más química le coronavirus. Y chilbuka kohano ya no 630 juntulule hets el yaniko. Tanusha kaltalo mantas, minutos ajegelo umolail toholal, mat ubuktio le kohanilo. He visto calico 224 junto le cojano bocalano un puli hospital y anula cujate tu pático vasco ni es le shacal betan tiobo ukin el tulate maco socupaca le cojani lo tian echilupel winal tak 99 jaube y chiluyesa hilo le semáforo ya le tiela jueves 11 de marzo le buca cama o hetsan te lo yandal maco hachtalam yaniko y antio covid y eliminante o covido 27.2% socuchupuli yash ubonil tubinupita Le buka kama tunshan hetsang telu yanda mako yandio covid determinante covido le tiela mahachtalama yanikobo 49.3% okuchupuli kankano chik pahal tubinu yapta uyapta mako oksak hospital tilip iskin hela wakakete que telemano yashianil tubinu yapta ubinu pakal le tie coronavirus 1.13% yanil ichilmako chakanka yanil tubinu yapta Uchik pahati le kohano, tiri chile macho gutukulta yano, 41.1% yani. Chak, yetel hets el patli. Uyesa hilo le semáforo, vea kuchik pensike chak anka yanil. Hebis okaliko, bishan el semáforo, yanus abak aholvika nupu 15 kino, utelus abatunshan, nupul, yetel gusay kohelbi, ojalá chilumil México. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.